Robert Lyle Nepper hi July ni riat kumsang khat sakwa sumnga pakwa a Fremont, Ohio a pianga Maumee, Ohio a Salian thunga anu le pati chu Pet Deck le Donald Nepper ti anni. Nepper hi acting lama tui ma a anu hi theater lama thokani wanghian theater lama hian atam hle a Maumee High School la kalchinin Maumee High School atanga azir chu anu in Northwestern University a zirna azom le a Azir chuak trep to tiin college kalban sanin New York lama professional actor ni tumin akal tazo kani. Kumsang khat sakwa somriat paruka changkhan actor angin career ane veta a film san masak ber chu The Paper Chase ti ani a he film chan zo hian That's Life tia achang zui le ngalani. Nepper hi athil ti to a chuan rilru zong pe bur chi ani a chu chuan actor thataka achwa thunga engrol po changse ane so em theizela miswal tak angin ani emo fel tak angin emo po changse ane so em a chu wang chuan actor hau hian an du thei hle a career ane changa reilote a role puitling zok chantir ani ngalwata Wild Things ti te Young Guns True When the Boat Breaks le Everyone Says I Love You ti film te hi rookie actor ni chung sia role puitling zok achan na te chuan ni. TV series lama po hian in lan chauzela The Twilight Zone ti te Star Trek The Next Generation te ER le or Law and Order te hi TV series sa achan masak pol te chuan ni. Kumsang ni panga HBO series Carnival a chanthiam ema wangin Nepper chuan TV series danga inlan tur som na adong ngalwata chu Prison Break series hiania hei hi alar chhuana ani bokani. E series a hian miswal pa angin achanga Theodore T. Beckwell anga changin a role hi anhe so hle a he series hi release ni rwalin Nepper hi aron lar ngal hluaya achan chu Prison Break a hian swal takangin sangma se fence heroine an character du uberangin an thlang thunga tin T back character wang hian TV series amiswal pa character changto zong zinga hian Nepper hian ala ne so bera tin T back character hi achan chhuathiam ema wangin miswal mani se Prison Break ti hlotling tu te zinga mi ani ti inan soi chinani. Prison Break series a miswal pa anga ne so taka chana wanghian Nepper chu TV series danga miswal role changtura som na adong na sat pha hlea chu atan thil thatakania achan chu role na ran ve tak langzen lo changrengai chuan role nget nei a larpui chu atan chazoka sum atam fe zok bokani ti in soya Prison Break series a top nuwa Heroes ti TV series a miswal ang thawina changle ngalani. Nepper hi a thokrim hle a Prison Break a chan lai mek pokhan film pali laya in lan pa a zia chu Prison Break an shoot lau kara project dang a khoi pa zela a film chan na tur dang shoot nan hun a mang chin ti nani a ha chol na hun a nei ngai meu lo ani ber. Nepper hi actor thatakani zia tilang tu chu Prison Break a chan lai khan film pali laya role inang lau tak a play loma ma se chu ti chungpol chuan film tina a performance kha soisel bau vekania actor na zong ti ngai lau thilani ti nan soi sakani. Kumsang ni som pakhata Nepper hian T-back character ang deuh kha play non lea chu A&E series Blackout King sa ania. Kumsang ni som pania My Way ti film a French pop singer angin achang lea. Kumsang ni som pathuma TV series Kalta changle in ma se he show hi hit lem lava season khatback an siam lavani. Kumsang ni som pathuma thohian The Blacklist ti te RIPD ti te Percy Jackson le Sea of Monster ti ate in lana. Kumsang ni som pathum kumto lama TNT series a in lan na Mob City chu release ania heta hian gangster angin achanga. Kumsang ni som palia The Flash a in lan leni. Kumsang ni som panga ai zombie a changlia he hi a hlotin pui le hlea miswal tak ang bokin a changlia he series hi season 4 thleng siamani to a hlotling lo pakhat ma lo bokani. Nepper hi mitam takin Prison Break a character T-back ang khan atak taka meiche lom le khoi chiat che lo mi ani ringan tam hlea achan chu meiche pali zetin Nepper hian min pong swal ti in courta an lo king to ani hek meiche pali in an puna hi Nepper chona phana sa hlea ma se chu timaya buaina chin fel olsam ani haulawa. Kumsang khat zakwa somriat pathum le sang ni som pathum in kar chung khan heng mei se pali te han Nepper laka thu boyan theluta
ani pali hian chip chiar takin nepar na pong swal dan te apong swal na mun te zong zong an soi chuak vek ani pu ani masak ber chum chuan evidence om chat tok lo wangin a hima a career point a chat pui lova zalen takin na chhun zom thei boka ma se pu ani voi ni na changero chuan a tal buai ve ta a chumi chum chuan show a atelna zong zong atanga ban tir vek ani a chuba ka a film chan na tur promote ani lai point a mel mu tur om ngai lo bokani nepar hian min pong swal tiaron out chha pui ma saber tu Suzen Khan korta hne na chan tak lo wangin alung oi thei thlot lova kumsani som pariat Khan nepar chu korta king non le a Susan soidanin thudi kalan chu ama chuan ka bezel do na ti ani nepar hian hetiang boy na hitok follow se chuan film industry a hian aberkai tur de zinga mi ani tin mithiam te chuan an chu china masi hetiang a ming chat tak zeu zeu awang hian thopui tura som na achan chewa sum achan che uboka mi nan du viaw na are tel telami huat a hlo zoka chu chuan a career ti chat pha hle ani tin an soya tin an soidan pakhat phei chu nepar hian khatyang ming chat na te kha nei non seklo se chuan DC Howin Joker character chang turin an du hle ani ti te pon an soya atak tak ani em phei chu a shat lova mase Joker role hi changta se a hne so dan tur chu kan mithla thiam vek arinom nepar hian nupui pahni anei to a anupui masa jok chu Tori Herald ni in kumsani panga a anin neya kumsani pakwa a anin chen le a Prison Break series chanchung zong kha in kopman ti na ni chu ani pani hian fa pakhat an nei mana Benjamin Peter ni in kumsani pahnia pianga Benjamin hi annu pa in chen no piang ani wangin nepar le Tori te hi anin chen no anin kop chale anga ngai ani kumsani som pathuma Nadine Carey ne nanin nei le a ani pani hi tun thleng hian an la in nei ani mel